Hi there, Sanbanani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba number 5 is the citizen le ebhale lolu daba. Kodwa ke ngoba phela mina ngiyayazi into eseyiqiniso kulolu daba balibhalile, ngizonitshela iqiniso ekugcineni. The citizen la ibibhala ukuthi Uthando Nes'thembu bayabuya and kungenzeka ukuthi besikhombise unumber 5 girlfriend or potential wife or unkosikazi number 5 kaMusa Mseleku, because asazi number 5 esingakamboni ukuthi kuzovela ukuthini naye uthi ufike kanjani. So bavezile ukuthi kusukela ngo-2018 abantu bethanda ishow yaze yafika manje ngoba season 6. So into abayivezayo ke le strange bathi i-girlfriend kaMusa okuFaith Duma. Nina niyamazi uFaith Duma kulaba abangabashwa kule channel. Bathi bahlukene naye, i-relationship yabo ayihambanga ngendlela. Bekulindekile ukuthi thina my fans and viewers sizombona kule season entsha. Lalani-ke nixoxele ukuthi uSifaith Duma ubani. uDuma uMseleku umthombeni isibongo esisodwa. Ubaba uMusa Mseleku washutha nosisi wakhe, wafihla ukuthi usisi wakhe ngesikhathi kuveza isithombe. Watrenda-ke lo sisi ngoba ubukeka efana namakhosikazi kababa uMseleku ngesimo sokwakheka, ubuhle konke. Base bethi abantu awushuthi uye-ke unumber 5, baze bathi abantu akafuni ukuthi amakhosikazi akhe egqoke kanje, kodwa lo sisi yena unje. Asingayichazi-ke kakhulu leyo. So lana obhalile lo with the citizen ngibona ukuthi akazi ukuthi uDuma isibongo sikasisi mangabe isibongo sakomalume noma sakobaba wakhe, okumenza abe isihlobo sikababa uMseleku, hhayi ukuthi unumber 5 uDuma owuMseleku. Nayi-ke enye into engishoyo, angithi ishow iyabuya nje ngoba ibuya nayo belokhu beqhubeka nama-games abo okusikhohlisa, namaphepha ayabhala-ke nawo ayakhohliswa. Besicela ukuthi ubaba uMseleku engaqhamuke sethi uzosuwa abantu, ngoba phela mayethi uzosuwa abantu ushuthi nathi fanele sibajikele. Kwakunini 2018 manje siku-2022 sikhuluma ngonumber 5 esingamazi, unumber 5 wakamakhumalo, unumber 5 omunye ngesikhathi sekhuluma noMayeni ethi ungenze njani mangatholakala ukuthi sekukhona i-pregnancy. Wathi uMayeni mhlawumbe usuyaziceba, nalapho bapesinikeza ama-ideas ukuthi siqambe amanga. Kwaqhubeka njengoba sila ne-The Citizen-ke, kodwa phela-ke uma ukuthi ngendaba yaFaith Duma bafuna umuntu abazombopha, ababophe The Citizen. Mina bengisizonitshela nje ukuthi ne-The Citizen isiyitholele unumber 5 yaze yasho ukuthi bamdampile. Yaze yasho ukuthi bamdampile, awema, yeyi amanga ahamba phambili. Ngiyabona ukuthi amanga ahamba phambili. Athi ngiyivalile video ngoba nizocomplain. Ithi The Citizen uFaith Duma udampe uMseleku. uFaith Duma isihlobo sakaMseleku, usisi noma ngabe u-anti. uDuma noMseleku nomthombeni isibongo esisodwa. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.